kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayang nurti surat, idi kalman laeng, di pagayam tayo nga kasat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tada ako niti kataltalunan da nanabaring ta umayak magipagburas iti balatong. Nakapantalunak siyempre manong nemi kan nakalungslibak. No anya tinupormemi iti paspasak iti high school iti CAT. Kaya isot pinagbadok. Nakapantalunak, nakarubber shoesak, nakaslong slibak, manunemi, nakakalugungak iti na dakkel ti payabyab na, narigat pa yung makita ti rupak, manunemi. Tadyak kaya ti pumugot, gabutan na init, panagbuburas ti balatong, masangwanan nukat semana, iso nga napudot mano. Adon din ang rugi, manunemi, rugik met, iti asidagdangan ng rugyan. Detan, nalaingak nagburas ti balatong manong, duwa nga imak. Apo, nakabungbunga. Apo, nagadao. At nangasta nga mapnukon ti laga, alakbaten ti isakok manong name, sakto manen rugyan, nga kargaan ti laga. Aging nga dimteng manong name ni Nana Baring. Ay, madamdamalayang kakapsat, anak ko. Agmerienda tayo oras ti alas 10. Sadya na, iti sirok ti algarobo. Kinunan. May isa nga bakit, manong nemi ti adda, iti asideg ko, kinakaabay ko nga naabutak, nga nagburas. Nakalalisto ka, ba't nga agburas, balasan ka. Naminduan sa matin nga nang kinaragam ta sakom. Alalisto lang agkutiti agtutubong himda kayo nga babakit nana. Nugutan data. Nalawang amin dito sinakup ko si kakit ni. Dududuan sa nga batog. Talo nga batog nana. Rinto ta sakit upat. Di alisto nak lang nga maabutan. Arigat mo't no gawaatag saan kumagawaat nana. Sino ka tayo Gasa tinagan ko nana, dita kabang-ibang barangay. Siyak na tayo kakaiso ng anak na babae nga bordek ni nanang ko nga Sonia. Ay, ni Sonia nga adasiding tibuging na. O nana, nga adasiding hindi ay ping-ping di kwa na. O nga kwa na nana? Jay, babagbagi na. Hala, amuyo. Namin anon ay nga nabalo ni nanang mo. Dajay agsyuman king kaita kat may katlong asawa na. Haan? May kamanong asawa na tatang mo? Imo nang asawa na nana? Ay, staya. At dadua nga ading mo. Iti may kadua kin may katlong amahan. Wala na. Nana. Already bagat na ganyo amo kala. Ana. Marites. Apay. No marites nagang ko. Apay, di kita kumatlites. Nalaing kayo nga sumao. Apay, nalinga ang chismes, kinagpepesumat timbagak. Namintalon nga nag-asawa ni nanang mo. Ngayon sampay lang nga namitlo nga nabalo nana. Numatay di asawa na ita, iso mamintlo no kwa. Ay, yat ada yung apo. Alay, apay, may kaman dito balasan ko agburas. Ay, mabuduan ka. Agbasbasa ka ti kolehyo. Nagsarday nga ti 2 nga taon nana. Saan ko nga naituloy? Anat kursam, nursing. At danubyo mon,
Awang pa nana. Di mo ko sunada rin dyan, sumungsungad dito ay. Tinalyaw ko manong nemi. Di madatatay baruda na nabaring. Wine. So ti burdak mo. Burdak ka mo saan? Isumat ni anat nagan na tayo. Anat nagan na tayo. Baro mo siya kabaring. Kapag sa lunsod doon, yung palang kami nana. Anat nagan. Ni Rapi. Rapi. Rapi baro! Timalyaw ni Rapi manunemi. Ngayon kaslabyar na santo manunemi ti rupa na. Ay, di na samat amot imisam deta nga Rapi. Ay, punot ko na ni Baring. Agpaspasanaan dahil nga Rapi. Tapi na na. Ay, di mo amo, ti love story na. No apay nga agpaspasanaan ni Rapi. Hanggang amo na na, hanak ba't nga kuha? Ano nga kuha? Sa anak man ngagsagsagap ti damag. Napiyakad ako yung nana, Marites. Amo yun sa aming nga damag. Kaya tasya ati pa nagka-radyo. Nagiti ka barangay. No may panggap kin Rafi. Ada nga min nobya na. Nga anak ti Baknang. Kat dita kayat isuna. Isong dejay. Impanaw da di girlfriend na. Iso nga madipo di din, kastan dilangan na, dinan amot umisem, kasla Biyernes Santo kang kanayon tirupa na. Hindi madaman ti merienda, manunemi siyempre, nag-aamu kami matin almost amamukmut amin nida. Hindi amamunak matin na baring kini Rafi. Ay, balasan ko, gasat. Anya nga tanong si kati kagasat dati anak binga ni Rapi. May bagay una iti anagan mo nga gasat. Sana ka may karkari nana. Apay kung namasang ka may karkari. Nagpadpada kayo mo nga saan nga nag-graduate college. Sansamot nga amo ni Rapi iti umisem nana. Depende ano adamang paisem kay kuwala. Alalis to ang tagberienda ta ituloy tanto pagburas. Kat no saan nga maburas amin ita, digito'y mabaling nga maburas ay susapo. Amagan no, ang problema ni tatayo nga si Do. Ado digito'y agreg-reg, digito'y haga, ay sus, mauksan nga di na oras. Digad inton bigat, adan tumanin na kaya wala, nalawal ito kabalatungan, darapi ka ni si Drew ang asawa, dagit agama, nalaing dangang mula. Dalistuan nyo Di adot maburas na, adot dumit na mabulibol na. Hindi bangal daw kami manunay mi kaskas di nga jakpay nakita ng imisan ni Rafi. Kurso na sa manunay mi. Kasano nga tataramidak ta mo paisam ko dito nga lalaki ko naktinakan ko. Idilip-lipas min nga nangan manunay mi na pariiri ti sirok talgarubo. Ket kaputa awanak matin iti kabalatungan manong. Tinaramid ko. Inikat ko na manong nemi ti long sleeve ko. Sa ako pa inuksub manong nemi ti t-shirt ko ket naka-sleeveless akon. Sa ako pa inikat manong nemi ti pantalong ko ket naka-short tak. Wan manong nemi. Tigid di balo nga lakay ken baka alakay nga baro manong nemi ti mangkit-kita kanya. Imasadeg manong nemi ti lakay nga baro ket kunana. Ay, ading ko. Sika ka di. Abay manong. Itay naka-long sleeve ka nga nakapantalon ket kunaklan no saan ka nalapsat. Itata naka-sleeveless ka nga naka-short ka ket opo naglapsat ka gayam. Apay ka dino ka manong. Kung may kang tumalapas niya rin di balayo Kawa na. No lagi dit ada balunem. Anat kahit mga balunek no ka. Conforme nga. Mabali nga pagsangon nga kanan mo no karim ka man. Kastaya. Gumata ito natin kornik. Wano marbik. Pwede taliyawag ta ayan manong nemi ni Rafi siyak tikit kitain. Imisama. Diyak pa kiti napupuutan nga kinidayak manong. Sako
Di, dinildilan ti akimbaba nga bibig ko. Napatilmon manong. Siya sino kumami ti saan nga magkargari. Alamat. Nagpaspasan na angka. Awan ti sabali nga makaagas. No saan nga. Itikas kanya. E di si malug kami manen manong namin sublik ti pantalon ko, ken ti long sleeve ko, dayta. Merienda kami manen ti alas 3, aging ka manong nami, ngagsip ngete ni di malpas kami. Inton bigat kanulahengan manong nami ti panagsaksak mi. Agawid ak kuman manong nami nga pinagunyan nak ni Rafi. Gasat, timaliawag. Rafi? Gawid kan? Uwin, magmagna ka? Asadag madlaing. O mga ano ti mangitaray keng ka? Oo nga tamat. Itulod ka. Hanin Rafi. Aman. Tsakayat nga, adadaga sa mapasawak keng katidalan. Ano pang itulod mo kanya? Di mo trosiklok. Mabigla nga, ita isaganak. Oray na. Ma. Loko mo dati nga Rafi, ha? Ilubunak, lumubunak, sakawek, nakashortak eh. Kalpasan na, naka-sleeveless-ak. Insupot ko manon nemi nagsukatak. Sa kunto, sa anak to agkapat, iti abaga na. Umarak ko paktukin ko na. Macho manon nemi nabasked, nabaked, timabanggi niya Rafi. Kuwapo, nang runan umisip. Ili tayo ruwarnan ti motorsiklo na manon nemi, ili asarteng nanti batog ko, isupala para kakitak ti isam na. Sana kinidayan. Ama, horel agarigan kan tirik nak manong. Amay kan, lumubong ka. Sige. Sige. Sinakaw ko manong namis ako. Inarako pinisuna. Opo, marunay ka mga rakop ken kuha naman nung. Kabayatan manong nami panurnura mi ti dalan, pasaray ipreno na, ket nung kastang agpreno manong nami, makinud. Makinud kumet isuna. Makinudak isuna. May dugsol manong nami, marukong ko iti bukot na. Ala, inundan ang tamsa mo. Pasensya ka. Diyan kami nakita na diyan lasong eh. Inuwahasan ko prinunuan. Baka nailasong na, baka narigrig ka. Awang ka di matlang ti mangiparit. No may kapasya rin. Sino kumaawan? Sika baka iparit ni Lourdes. Lourdes? Nakamamam dahita. Ninana Sonia. Dahita kinaabay ko nga nagburas. Chismosa dahita nga baka. Amo naman ti may pangkana kayo. Sanda kakalo akangat di kitinaganak kini Lourdes. Isungin niya dayuda. Huwag nga sinapol ko pa eh. Yung napaidam kanya tigasan. Sige, ituloy tayo biyakin. Ito nakadahanon kami dito ibalay, manon nemi ni tatang ti adat sango ti balay. Tang, intulod nak ni Rafi. Ti anak ni nanabaring nagburasak ti balato. Ay, lagat na siya anak ko. Ay, kasi kadatay gwapo nga burdak ni kabaring. Kunda ta, nebag nga malim yun. Ay, malim, aksip nga ito. Aksip nga tanggam nga nagburas. Ito bigat pa lang, ti pa nagsaksak na ka na kita naburas da. Mabalin nga agburas dan to pwede hinggat alas 3. Kalpasan ti alas 3, isunod doon ti pa nagsaksak da. Do at balatong nyo kinitatam nga sidro. Nalawat minulami. Kalpasan ti balatong nga ti sarunoyo. Di ko naman ni tatangkit ko ha. Mulami ti mais. Apag isuntong kasapulan dat danom ito no medyo damo ti danom. Unang damo ti tudo. Kastaya. Sa kalpasan ti mais. Agrap kam dumanin na. Pagay tumatin sumaruno. Nagagat kay nga gama. Ni tatang. Maibayag ni Rafi. Alawan.
Yung mo subliak to numalpasa ka mga tata, may kanto pa siya rin ni gasat. Nakatuwa na. Barbaring no may gasatam. Idadda kiti high school manon name yato da kiti aram kaniya ng awan tinagbaling nga nubyo. Kinuray iti nagpasa kiti first year aging ganit second year college iti kurso nga nursing. Diya ka mo manon name no anyat adda kini Rafi. Ngam kayat nakata ni Rafi. Ape kumangin tulod na kanimbaga na umay nakpasyaren no saan nakakayan. Ngam kasan nun no adan tugod daw ay da kini Lourdes. Anya tamok, amangan no, aramatan naklayang kabayatan nga awan tinubyo na. Makamuntan, sa bagay, na isang sangan ti mariknak kini Rafi manong. Nang rona ket ni, at the 15 minutes mi manong naming nga nagkalukan, di mo bunak. Nabayag kami with ati 15 minutes kabota. Hanamot unay nga nagpaspaspas. Iso nakapapahot, ti panangarakop ko kinkuan. Ken ti panakaidungso-dungso ti duwaman sanas ko iti barukong na. Rafi, doan niyaman ti sukit tapuson, siyak ti mangagas. So nalay nga, amangan no pagpalabasan ak lang ti oras. Baka into no, makinam tumanin ni Lourdes, kaya sumanin ti kayat mo, katsak ti baybayam. Kasta manong nemi, timbagag kang kuwana, idi umay nagpasyaran, katimbaga na kanyak ti I love you. Baka makunam lang deta, Rafi, kaputawan ita ni Lourdes. Naskan una yung langalipatag ni Lourdes. Amam, talagang ingkarig idi nga oraan sa papaspasamak at nakasagana ka manguray kang kuwana. Gamitan nakita ka. Kung nakitibagi. Kapag nga naskin ang orayek ti saan ko nga namnamain ngagsubli. No saan ka may karikatakwada at ditakayat ti ginaganak kang kuwana. Apay, may mesa lang ti babae. Haan? Adoon na. Nang uron ito makita ka. I love you, kasan. Kagandan ti panangalan ng ti imak manunemi sa na impangatong inagkan ti bukot na. Rafi, I love you. Baka ito nagsublikan ka ni Lourdes kat isumat man ang tikayat mo. Kaya kung baga na iso na. No saan nga nakasagana nga mangilaban ti panagayat na kanyak, apay din nga, irupir ko ti bagik no talaga nga saan nga naikari. Sika ti naikari kasat. Sika. Well, panunutag pa Rafi. Oray mabayag pa nga umayag makiburas ka na kayo. Nakalawlawang amin ti kabalatungan niyo. Tinultulungan nak ni Rafi, manunay nga nagsaksak. Awan ti sabali nga tulungan na nusan nga siya. Hindi pa nagbubulibol, manunay ni Rafi, ti may nang bulibol kanya. Ala na ka doon. Di ka gununi. Ala, apipit nga inggudo. Agi mo, di ka kakaduak, o rin, kat saan nga mo. Kat kabuta sa mo nga mapunag, deta bulibol mo, itulod ka to with your bulibol. Pangipanam ti bulibol mo. Siyempre, ilako. Da kami ti manggatang, aglaklako, aggatang kami mo. Di pa lang karot kwarta ti pagbulibulyo. Yung mga lakto mo lamang yawid akto o agpababladak to kininanang. Naemasket ti balatong. Manong nemi na presyuan ti bulibul ko amumis isa man. Magatang kundo ti kurso natak nga gatangin nga arwaten. No kayat mo. Itong Domingo. Apay. Danto sa Jesyudad. Nag-shopping ta. Rantak mo timapahan. Kahit nung pang gadimpan na ka doon. Paglugan ng tagmotor ta. Four wheels tanto. The owner type jeep ko, di ba? Ewan na niya. Ngayon kaya kahit ko motorsiklo na mabalin. Tapno maarakop na.
Yung kaya ko tag-Firo Hills, tatusig sigurado. Nung nagloko ka ng pataray. Sige, umayin ka to, dagasin ni Balayo. Magagararak nga dumteng deta nga aldaw, manon nemi kat idudumtengen ko na kastawa na yan, ti panagdigos ko, naminduak pa nag-toothbrush mano, nag-mouthwash, idi adakon ti sanming, manon nemi, nagpapintasak mo ta, bagay mo na ito nga rawatek. Magustuhan laki din ni Rafi na ito nga rawatek. Siyempre, uri no saan kamangag motor, agpaon tanulak, madlata, kumapkap, sa kumapkap iti t-shirt ko. Agpakita manong name iti imalo nga pamaging. Nabang kami nga iti syudad, manong name kini Rafi. Nabang kami nag-shopping, ingkatangan nak mano. Kinatang kumat at ranta kagatangan. Hindi agmerienda kami manong name, dahil tani, agsinsinubo kami maten. Hala, apay ko masubuan na, di ka ba'y naklunan? Apay kami nga tinakaklunan. Maamakak, mabutengak, Rafi. Ang mga no intong dumtengen ni Sonia ko. Sonia? Sino Sonia? Ay, ni Lourdes ko na kuma. Kita, dinaktun kaya. Awanin ti sa balya kahit ko na saan nasiksika. Sikalahin, kasa. Naabutan mi ti pangaldaw manon mi kat iti mangaldaw makapangaldaw kami na pangkampay nagbuy iti sine. Kat iti pagsanyan manon mi ararakupen kan apurusan ako ni isagani. Aging gainawid na ti ulok kat naglanangan di bibig mi. Nagbara di bibig ni Rafi manon mi. Damok pa ilang nga maramanan ti bibig ti may nga lalaki nga nangamal anang nutnut kada iti bibig ko. Damok mo tinang balas kada itangagin. Insalagsag na ti dakulap na manon nemi iti barokong ko ket gabot ti awak nga madadahil ti brak siya kun tinangikat iti lakna ket naikaten ti brak. Nakawaywayan manon nemi ni Rafi amang mas masahe kada giti duwaman sanas. Nangabarbarit na kulap na manon nemi. Eging ka manon nemi nga ngato na t-shirt ko kitagdedede matito. Oh, Rafi, baglaki din dada kami ti suli manon nemi nga awan ti asdeg nga kaabay mi. Adaman asdeg nga kaabay mi ngin pair by pair sa bali man ti obrada agsisinipit damat akas teraramidan mi kinira. Oh, Rafi, oh, gusto mo na iti panagkagat-kagat na tinatangkan nga pasit manong nimi ti mansanas ko kat ngayon Rafi, oh, Rafi, oh. Pinanawan na manong nimi ti dua mansanas kalim baba na ti t-shirt ko sa ninirasas isublimon ti param. Rumarna. Saan nga nito eh? Hindi iti hotel. I-hotel na ko. Hindi mo kunain nga, hindi mo kahit nga di maituloy di amin. Sige. Iti kaasdigan nga hotel manipuliti mall manon nami nga nagkapuan mi. Dagos kami nga si Murek manon nami iti nga si Led arig na sampay nga nailakti daw manon nami idi inuksot nan ti t-shirt ko kaya dinikat na ti brak sa nakinduron kat napadatak iti ka konson manon nami si magpat kat ni balain tuloy na ti pangted na manon nami anang kagat-kagat kada kiti duwaman sanas idi barukong ko. Oh, Rafi, oh, Raf. Kasta ko na manon nimi, iti pa ng karimkamnan kada kiti mansanas sa pagsinsinublatin.
Kabayatan dito manong nemi inikat na ti pantalon ko. Anong nemi insurot ng imbaba manong nemi ti panty. Naalalistong inikat na manong nemi tinulungak met manong. Awanin ti tapar ti bagik iti ngato ken baba nga maddapay laeng ken kuan. Inalistuan na met nga nagkusog ti t-shirt na ti pantalon na kaya nagpadpata kami manong nemi nga lamo-lamo ket deta nagraipen ti barokong ken barokong. Oh, Rafi nga kamarpara ti barokong. Oh, nagmarneka ka mga rakop ken ka. Nagbara dagiti bibig mo, Raf. Dito yan manong nemi nga dinigos na kadagiti kakabara nga kek na. Mabuybuyak laing ti kastoy no kuha manong nemi nga romansa ken mangmangkulayang ti istorya. Idadtakit mapadpadasa kun manong. Napnek kadagiti bibig mi manong nemi sa nainsin na dagiti bibig na ititanged ko. Oh, Rafi, oh. Iti pidit ko, iti poon ti barukong ko. Manen manong nemi magustuhan na manen nga kadakaran kamen dagiti mansan. Oh, nagmayat manong. Oh, Rafi. Tidakulap na addan iti baba manong nemi kudkudan nan tinarasay nga kaledaan. Pirit-piritan nan ti perlas nga adda ti tuktuk ti ruangan ti kuweba. Sana sugit-sugitan manong nemi nga kutkutikutan manong nemi ti ruangan ti kuweba ko nagkumagit. Agagadanan manong nemi ti barukong ko ken ti baba. Oh, Rafi. Yung baba na ti ulo na, liramsan na ti pusag ko, aking kangadnan ti ulo na tinagbaitan, dikiti legs ko. Sumagsagawi sa winterik nak manong nemi. Tamapan namatan kin ni ti perlas. Sana ikutukot manong nemi, ti mordong ti dila na, ti ruangan ti kuweba. Oh, Rafi. Ket gaputa wampay manong nemi ti rumuarag siput ti panalokatan ti ruangan. Sisisarapay lang ti telon ti langit. Ingato na ni maton iti ulo na ket naisaat iti barukong ko kalpasan adan iti ngato ket astawan naman ti panangamal panangnamnam na kanagiti bibig ko. Inimadlaw kon manong nemi nga sagsaganan nan ti armas na tapno ibiyat nan ti amin. Ket data nariknak manong nemi tinatangken nga nai-ready nga naibatog iti ruangan ti kuweba ket ne ipilit nan nga Rafi. Tuwari ko lang nakagat ti aking baba nga bibig ko anong nemi di talagang ipilit na kitrimsuot or lang na nartook man. Rafi, I'm sorry. I love you. Gasat, I love you. Oh, I love you too. Oh, Rafi. Oh, nagmayat, Rafi. Nagsakit lang hindi damo kim nagmayatan. Rafi, alis to, Rafi. Ha? Alis to. Mapahal ako, Raf. Oh. Buhayin manong nemi insukok nga dinauras ti kinabirhen ko kini Rafi. Nalabsak sa manong nemi makalawas lang. Makalawas lang nga napanak na kipagburas iti balatong da. Ita in date nak. Nangaldaw kami, nagbuya kam ti sine. Get gawata siguro kita na maaramid no takam ti pagsinya ni may kamin dito hotel. Ket ni nabura ken manong ti kristal ko.
Timbayo ka kon nakadanon ako ni tilangit manong. Sakmanin nagsubli, gabota ko na ni Rafi, nagsubliyak tapno nagkuyog kami, tapno naggaddan kamton. Nagkuyog kami at manin nagampayag manong nami itilawang. Pumaspaspas si Suna manong nami ngagkabalyo, mariknak manin nga mapantiriknak, madlaw ko manin manong oh, Rafi, gasat. Oh, gasat. Gasat. Oh, gasat. Gusto ko na hindi pa ng kayat-kat na kanyak, kastamatan kanyak, kan kayat-kat ko kinuha. Ariging ka, nariknak langin, tinakabarbara nga na idayas, iti unag ti kuweba, manong nami. Nga dada, nakatayo ka kiti ragsak. Oh, kaslawang pating ka ng ragsak, manong. Kasla jak pulus. Jak pulus kayat nga aryaan. Jak pulus kayat nga ibatan day tang ragsak. Jak kayat ti maarus-us. Kayat kung agtalinaed ak itutok iti alimpatok man. Iti unos ti talo nga oras kadami manong nemi ti silet ti may isang hotel. Kaslasan kami nga mauma. Na dumado mga posisyon kabutaado ti ammo manon nemi ni Rafi. Adapay siyak ti aking ngato, tinugawak isuna sa ko inyo kuyok apo nagmayat mano. Tinugawak isuna manon nemi kalpasan na kit bumangon met nga andamat iti ulo na iti barukong ko ket kabayatan nga agyukyukuyok kak kasto ni mati panagkaramkam na kanig iti mansanas ko ket nagmayat mano sasabay permi nagmayat Rafi rap nung mapalinlo ko mama nun nemi ket saan nga malpas ti talo nga oras. Numabalin na kumakit at extension na. Ngayon ko na kanyak ni Rafi. Eksublitan to kanin. Kinuwarin umay ka jibalay. Mabalin taman karamitin ni jibalay. Uno jibalay yun. Uno ti sirok talgarubo. Iti ungto. Nagiti mula nga balhato. Ori sa din no, di ba? Oray pa ino itayan di kiti kamadrihan. Orin ayon pwede kiti ka ipil-ipilan. Babaling kawat ng sanggil. Rafi, I love you. I love you more. Kasano no, agsublin ni Lourdes. Dahil ta ka manin. Sa mga pampanutin neta. Ta orin agsublin ni Lourdes. Awanin sa baling batpatek ko. No saan na siya. Manong nemi kastaon iti amyaman ni nanabarihing idiadan na kinaawatan mi kini Rafi ket kuna na among balasan ko. Nakaragragsak kami kinitatam nga sidro. Gabot sa anin nga agrupro pakas Biyernes Santo ni Rafi. Nagsublinti dati nga ragsak na. Ket na amom nga dakaya man nagkinawatan niyo. Una na, sabi ko mata, sana kang babawi nga nakaklon kang kuana. Ay kasanggan to ngagbabawi. Kapo takayat na kang agbaling nga manugang. Ikasaron no, agsublinto ni Sonia. Sonia? Sino nga Sonia? Ay, ni Lourdes ko na kumanana. Ay, awanan ti pamatik pa nga agsubli. Kapunta sana pulos kay palubos na kinagad na kang kuana, ngay suda kay ni Rafael te kasawa. Tanang harod, makitaltalong kam lang, no, ang pinagagat na kita kama. Idinto tada Lourdes, kat nalawat italtalon da, baknang da, dakkel ti balay da, negosyante da, ginaganak kang kuana. Manong harod nga may karkaritikas kini Rapi kadakwada alaman. Da kayo tagbagay, da kayo. Aywan, masalutsud ko man. Apay nana, amom ni Wilson gawiran. Madamang agbibuyan na. Kastaya, suda ka ni Maida may gawiran. Ala nana, kanadapin niya, anatan, Potcholo Arde.
Ni Nana met, adapay ni Marites. Ni Nana, ni Marites nga tihada da dya Macau. Ni pa'y Marilyn Soliman Miranda Molina. Ni pa'y bubot ni Nico Bayudan na Tagaka. Ni Norma Dancel. Isang pa ni Grace Habalde. Alo, doon na nagbibuya. Estrella Mendoza Dumenden. Ni pa'y Grace Habalde. Ni Jason Agnotidor, amom ni Jason. Dahil asawa ni Jetrod Nana. Katuan. Nabit pa nga nag-asawa di January 11. Amom man gaya mita. Ni nga Rod Saldi Kudal. Ay, nalaing nga manurat dahil Nana. Ay, nagtumay ko. Hindi ko Nana nagmayat romansa bro ko Nana. Nalaing nga manurat dahil awang pa ito insurat na itidirma nung nemi. Nga surat na ti para tilagit tinapalabas. Amom ni Jerry. Sino nga Jerry Nana? Ni Jerry L. Saan sa? Uy, nang pagbabalik ko Nana. Ni Jeline Bundok nga ron. Kanakurkada ba nakita ni Jasper Brian Royce, amo ma'am, ada di Abu Dhabi. Uwain, malala, ngayon matahin ba kang kalasang ko Sapay ko mga rod tagtutuloy tikas diyahin nga ragsak. Ni yaraping anak mi. Kat sapay ko manana. Sapay ko ma. Doan nga bulan manong nemi sipo dadan napasamak ken relasyon mi kini Rafi. Manong nemi kabutan alpasen ti panagbabalatong awanin ti arason tapno mapanak sa jayanda. Dinakmat umay paspasyaran Manong nemi. Siya ako na. Iti napanin iti lugar da. Nagpanunot ako na manong nemi ti rason tapno mapanak sa jay. Napanak naging nadamag manong nemi. Ano yun ka nga agpaburas da iti mais. Ay, jakman amo no agpaburas da. Magkurag anak ko. Abay, sana ka umayong paspasyari ni Rafi. Yung oray kong ornana. So nga mayak ta mailiwag kang kuhana. Nuti ka titena, nanay. Nagpakaday tayo malipas pangal daw nga adasi ka suwal na. Pakasara ka kang taking kuha na ita. Kita urahay mo lang tanang sumangpot. Ay no kayat mo magagat ka, alas tigmatlaing kanamit apintas mo tidalan. Ta nalaw mo titambak yung taot irigasyon, magnakatirigasyon. Sa kanto agpadaya nga kamangim itiya sa kaanan ti turod. Dadya ti ongto ti kamaisan na tatam kiniya Rapi. Sige man nga rodnan. Apahay adda saan yung nga nagkinawata na ya. Napay nga rodnan sa ngimay. Mailaw kumat kang kuha na. Nalalalang kakawat daw nun na barbaring ando sadya. Manong nemi nakaalas nga panunutin nga siyak nga babae ti mapandumanon. Ngam kahit ko lang nga maamuan, manong nemi ti kinapudno. Manong nemi ti asidaga konti sa kaanan ti turod. Kahit kaputa natatayag man ti mais, manong nemi no addaman na madanon ko ni Rafi, manong nemi ti sa kaanan nga aday ti abong-abong. Dinak makita ta natatayag nga rod, manong nemi ti ka mais. Idi asidaga ko napasardeng idi addamangig ko manong nemi. Timek ni Rafi. Natakamat tinagan nga Lourdes. Sanggag may mesa ni Rafi. Kaduhanin ni Lourdes. Intuloy ko tinagna manong nemi nagarudo kak tapno sandak nga madlaw. Nagarudo kak aging ka manong nemi nga mapiringak itiding ti kalapaw ti bangir na tilaon. Mangikon manong nemi nga dagsa sa ipek. Babae agsa sa ipek.
Pinatadem ko nagalinga nga nalaing tapno mangig ko manunemi ti saritaan. Ngem napigpig samad di sa ibek manunemi nga awamat ti mangig ko nga balikas. Aging ganang ko manunemi ti timek ni Rafi. Babalimon ti pumanaw. Nalpasan ti panagsarita ta. Kasi nung nga din ti relasyon ta, Rafi. Nalpasan ti aming kadata. Yabotad dun sa baling ang patpatik ko. Tedje ka di? Ngagasat? Diyos ko, nilordes ng peso. Ibagbaga ni Rafi nga, saan na nakayat ni Lourdes? Nadikat, siyak. Intuloy ko lang tinagdingag manong name. Hindi tamadlaw ko, nakaslaib marakop manong name ni Lourdes. Oh, oh, Rafi. Narakop na. Naging narakop na. Anat si Marno? Naglips-to-lips na. Yung karigadak ti si Mirit manong name kit nakita. Nilaing Lourdes manong name tinangarakop ken kuana nga nakasango kanyak ni Lourdes. Yung iso ka dideta ni Lourdes. Apay kasla kapakbakat magtantilanganan. Jakmet madlaw ken makita nga balsen manunemi ni Rafi tiya arakop ni Lourdes ken kuana. Ngem ket diget nakita nga listo lang nga inakal manunemi ni Rafi di kitinakutong nga takiyag ni Lourdes. Tsak kadiman ko naking kakasan ka na kayat. Gapo ka dita may sahakon nga pangit. Gapo ka dita kastoyin tilangak. Nagbaliwan ti managayat mo kanyak. Mamuti Diyos, Rafi. Tilaeng langak, tinang baliw ng ti pusok nga gayayat kang kaganipad-padag ka. Nagbali na kastoy tilangak, kapag di pa nagrigrigat ko, di pa nangipupok na kanyak. Impupugdak na papakin niyo, ma. Agpeso nga is mangisaragdat ti kanek ngam kasano nga maimas ko ti bangan. Isong hinay kahit ko hindi ti matay. Ngam kaputi kastoy nga langak nga matmatay ako. Iso nga pinalubusan na kon. Iso nga imayak dito iya. Sa kaanan ti turod dito pagsisinarakan ta. Kitimbag lagi din tanauray ka. Tapno, subliantan di amin, ituloy tat relasyon ta. Saanin nga, iparit na papakan ni mama. Kayat dakan. Ngam sangkan nga kayat, gaputaadan sa baling ang babae ti ko. Ni Gasat. Wow, nagpintasan na din kayo. Anya nga tano, agpadlawak ka na kuwada. Anya nga tano, agpakita ako. Yung sangkon nga inuray pa kay manunay nga ramidag na ita. Pinalubusak lang yung tulad at nagsarita. Aging ka manunay nga pinilit ni Rafi nga inikat si Arakop nga takyag nga nakutong manunay ni Lourdes. Nakakasing at peso tilangan naman. Diyos ko, masyanak kayong kuhana. Iti kasi nga pa nakakidak tilangan naman ng naming isang sangit ng pagpakasi. Sila nanuwa nagtrik na. Kasla kayat ko tagibuhay manong. Sang galingan na lawag laon nga siyak itinangagaw kini Rafi manipod kini Lourdes. Siyak ti makunang agaagaw. Ngayon saan mata? At saan mata ni patpatig ni Rafi suna? Manipod idinasi nakita na. Kabota siyak matan di patpatig na. Kan siyak, kan ipatpatig ko mat isuna. Pinalawan latan manunemi ni Rafi ni Lourdes iti uneg ti kalapaw kat nagpadaya isuna.
Insurot ko nagkita kini Rafi manunemi sila panggap na nga mapan na iyakar na dyan nuwang da kinitatang na. Nagdala na Edmet manunemi ni Lourdes tiyo nagtikalapaw. Aging ka nga nagpakita ni Masda kakenkwana. Hi. Oh. Siyak ni Gasat. Inagaw mo kay niyak ni Rafi. Saan ko inagaw ken ka? Tima ko nang inagaw. Kat siyak takim mamat ken kwa na. Inaramnak ni Rafi. Imagana nga saan na kan ngipat pati. Tadi na ni papilit pati bagina. Gabuta. Saan na kayat dagidagad na ken ka ken kwa na. Nangin ko timbagana. Sana ka na kaya. Tadan sa baling ipatpatig na. Awan sa baling usanga siya. Hindi na kaya. Tayo niniso na kapatigas ito nga langak. Uri nga tamad. Nuan niya tilangam no talagang ipatpatig na ka. Lourdes. Mawatong nga tamad tikait ko sawin. No talagang ipatpatig na ka ni Rafi. Uri nga tano. Ad-ad tapay nga nakalala at tilangam. Ipatag na ka tulad na. So nga. Pasublik ti dati pigdas ko. No inagaw mo man kanyak ni Rafi. Agawak matlaking ka. Pasublik kang ka. Sige, aramidam. Aramidam tamo mo panagnagam. No talagang sikapay lati patpatik na. Mabali mo ti pumanaw. Nga ba't makadisturbo ka? Urayak nga agsubli dito ni Rafi. Kaya mo at mapasamag ka na kami. Nga ba't naman sansan nga dan mapasamag ka na kami. Mabali mo ti pumanaw. Pumanaw ka, Lourdes. Pimanawan nga agpeso manunemi kat madamdamapay mapasungadak maten manunemi ni Rafi. Aging kang iti makita na. Agasat? Adda ka to'y? When? Napanak di malayo kat imbaga ni nanang mo nga adda ka dito eh. So ngimaya. Dinadanon mo ni Lourdes? When? Nadanon ko ah. Kinasalitak sakpay din ang dagdag kin ko ano tapno gawi din. Ngan imbaga nga talagang gusto ko nam nga saan mo nga kayat no di ka tsak ti kayat mo. Di ba? Oh. I miss you. Rafi, mabaling ka ni dito eh? Yeah. Oh my God, nga saan? Naginarakop kami manunemi kapot na bayag idin. Ada duwalawas manunemi nga sangkam nga nagkita. Duwalawas nga awan ti panakpak nga napasamak ka na kami. Ngayon iti dayta nga dawa iti onek ti kalapaw manunemi. Kasta onay manen ti panangamal na panangnanam kadagidibig ko. Kasta onay manen manunemi ti panangkaramkam na kadikidiman sana siya ti barokong ko. Ora, rap, Rafi, iti papag manunemi ti rabaw ti papag iti uneg ti kalapaw. Ada ap na manunemi ket ore laganit it ako namlano matukol manunemi amarupuog ti papag. Ngem nalagda manunemi taidi biyaten ni Rafi ti panana manunemi iti yung nagtikuha bakit Rafi iti panagbayo panagkabalyo na manunemi nagmayat manong ti panaganit ti kama nagbayat ti panagendayon na manunemi hangat nga marakrak ti katre ti papag Rafi nalagda Raf ore nga takabigsa kasarot kabigsa ti asog kanareng engko manunemi awan ti paka da kami nagbaling gadi manunemi nga saksimi ti agsagsagoywaing agsalsala nga kumkumintang nga sa gumaymay manunemi tin papapanaw nga iti kalapaw.
simrek tinipigsa nga puloy ti kawa ti kalapaw manon nemi ngam di nakamailan nga sebseban ti barang marikrik namin. No namin ano kami manon nemi no saan nga siyak ti rumabaw iso na ti rumabaw manon nemi no anya na kiti kaddo mga maguston mi nga posisyon manon nemi adda kamlatay ti rabaw ti kapapag nga kumaradakad nga maaginit it kamay dandahan nun saka man lang yan pimanaw iti day takalapaw itagsip ngeten manong. Grabe. Mamati akitan nga talagang ipatpatik na. Wala nagsublin ni Lourdes. Mamum ka din nga punana nga pasublin na ti dati apindas na. Sana ka pasublin. No, inagaw ka man kano kanya, keng kuana, pasublin na ka kano. Kinantan to. Kahit mo sawin. Kinantan to, no anyon to pagbaliwan tirik na. No kas pagarigan na mapasublin ni Lourdes ti dati nga pintas na. Ngimamom no talagang ipatpatik ko iso na, uri kas diya tilangana. Ngim talagang sikan tipatpatik ko. Awanin ti sa baling kagagasat ko. Sikat igasat ko. Gapot agasat ka, gasat. At na nagpitpitik iti saklot ko, manunemi iti madamag ko kini Rafi. Rubing launay nga rutin ngumay ka mga sasawa. Peso, at agami nagpitpitik iti saklot mo. Maragsakan lagi na tatangkin nanang. Lumaaman na. May dangarot ng asawa manong nemi kad na itudingan iti kalay sabi. Naisagana ti amin kad duwang aldaw sakbay ti kasar hinibiglang agparang manong nemi Lourdes. Hello, gasat. Sinuak? Siya ni Lourdes. Kasi lang di ko mamati nga napasubli ko ti dati nga langat. Ti pindas ko. Di ba? Napipinas sa kimisika. Ngayon sa mo nga mapasubli pa ni Rafi. Nga ta? Tuwapin nga daw, kalay sabin ton. Awan ti matuloy nga kasal. Ano tikit mo sa wen? Gabot ati pa ek. Anya ko matipambarang mga matipa. Api ko matipa. Gabot siya ti dati nga kainayat ni Rafi. Saan gumaninita ang ebidensya o no rason tapno matipam ti kasarmi. Awan mat nga ti kamat mo. Napiyakanyak taman si kuka. Basta ramidag ti amin na papuspusan. Ado ti kwarta. Baknang kami. Mga ramat iti tao nga rumpeng mga tipati kasaryo. Kankano ti amin. Dada elektropam. Amom ka di nga tilaing langam tinangayatan ni Rafael Kenka. Kat no saan to nga sangkantong nga napintas. Kat siyak to tinapintas. Siyak tumitlang ti papanang wano pagtungpala ni Rafael. Ni Rafi. Anong name? Nagbutay nga kita nga pangta. Pangta manong name ni Lourdes. Timpagamok dahi ta manong name ki ni Rafi. Saan ka nga rumurumban? Rumor kan to langit to no. Dumano ng tikasar. Sige. Kinundan. Idudumtengan deta nga kasar manong name siyempre maud-udi ti bride. Iti simbahan manong name adun di kita tao na danon mi. Inanang manong name dinang kuyog kanya ken siyempre ti kasinsin kong maid of honor. Idada kami ti sangot ti simbahan manong name sa pulek ni Rafi. Ada na ginaganak ken kuana. Nanang ko na kininana Berna. Uno baring. Ni Rafi. Ni Rafi? At damat ito itay. Tik abong may akit na panlang iti CR.
Nga makinggan at takit, aumat langin. Anda na panang kita dito siya, aumat isuna. Diyos ko, sa dinungurte yan na. Diyan ka mo nga, Rod. Ay, dubilyan nyo man nga mapansadya. Yan, sige, kwa. Sidro, hingga sa pulan siya anak mo. Padunti agbalaw nga nagsawar manong ni. Dito sa matenti ko na, ni Lourdes manong ni nga agawad na kanyak, buno pa sublian na matlaing ni Rafi. Iti batar na iti daya manong ni may isang lalaki nga hasta taon iti taray na nga pagtaltalon to ni tambak manong ni. Isa dyan ni Rafi! Rafi! Nakarugrugitan manong name iti arwaten na. Sinabat ko manong name kat oray nakarugrugit inarakop ko isuna. Rafi! Ano na pasamag? Talo nga lalaki tinang kidnap kanyak. Anya? Yung panawdak. Yung may karikatak naglibas ti limusot ka na kwada. Limaban na anay ko. Ha? At sugat mo. Tatang. Isapol nga, ipandot ti ospital. Sanin. Masukatan lang ti arwatek. Kat matuloy ti kasar. Wala nga, kasanon umay ta kamanin, dutan mo, umay ta kamanin tilawen. Saan akong matatayo kadagit tao? Naikanda kami ti tiyan sa itay. So hinakim ka na ito eh. Pawan sa bali nung saan nga ni Lourdes. Umikan. No, dalang pagkasukatak dita, maliok na terawatek. Matulog man kasar. Awan ti makati pa. Nilang patay ti mabaling mamagsina kadata gasan. Natuloy man lang aron ti kalay sama nun nemi numanin taliyawag ti ruwangan ti simbaan. Damangan nabigla man nun nemi sumbrek ni Lourdes. Gaman niya kumatirason tapno atipan na ti kasano. Idindekleran ti padi man nun nemi we are now the husband and wife. Idi malditan man nun nemi ni rapid agek na kadagidi bibig ko. Idag pinirma kami manong name di marriage contract. Asawa kan. Wen, ay kasawatan. Awan, ti maramitan pa hindi nga Lourdes. Iniawid na siyempre ti balay na kalpasan ti reception manong name. Dito kami manen manong name nagpapasitiragsan. Nilang patay ti mabaling mamagsina kadata. Gapotasika ken siyak tinagkagasat. Sika ti kagasat ko. Katsak mo ti kagasat mo gasat. Aging ka nga nadamag ko laengen manon naming awan ni Lourdes dito lugar mi adan sa Manila. Impas ngay ko manon nami ti anak mi nga inauna ken ni Rafi Jr. Manong nami intuloy ni Rafi, ti kagat na nangasikaso iti taltalon. Lumambay may sa langit, so naman nalo. Timulong kakmet manong nemi. Uwen ma'am, nagagat isuna, nagmula ka rin natin, kaninyaman ng pamataudan mi, iti pagmataudan mi iti kwarta. Nanayunan pa iti anak mi, manong nemi, kat nagbalinan nga tuwa, aging ganda panayon na talo. Kapatan ni Rafi, tumurdek manong nami, nagtalayan kami ti balay mi. Uno balay da. Nga nagbaling nga balay mi, kat nagiti katugangak manong nami, sudat nakaamon ka nagiti talong ang puko da. Kaya tumultulong akmet manong nami, di sawang iti taltalo. Numampay manalon gamlang, ako nada, ganda kamlat iti taltalon. Ngam naragsak kami. Naasen so ti biyag mi. Tanagagat kami, ada ornong mi. Ornong para iti masakbayan dagiti anak. Ita laing manon nemi 2017 apa nakaangay ti barangay eleksyon. Nagkandidato ni Rafi manon nemi nga kagawad
Ngaging ka na gitoy, kabati pa nakaipospon manong name the election. Kagawat pa lang suna, kahit kapuit kinasyat na itipada ng tao, kan managtulong kami, lagit panggap na manong name, tagkandidato to kapitan. Suktan na, ti ulitig na nga nabayagan nga nagkapkapitan, nga wang matinagapuanan. Kung nato ba kinti baka no, may santumit isuna, nga mapatano dito barangay mi manong naming agbalin tumad nga sanggoy ng bayan iti ilimi o nagbisi mayor o nagmayor. Narikat siguro mapasamak na ita ko nakman. Umanayan manong naming kanyak nga adakam amin. Siyak na italoan nakmi kastamatan na kinirapi. Agraman di kita katugangak. Kan pasaremat sumasarongkar na naganak kanyak ng kapsat ko, unod na kami timapan sumarongkar, iti ayan. Dito nga ron, tipakasalita, manong naming anak madimburay, kada ito yung programa ng Slady Kalmanlaeng, nga madan di kiti sumagmanong nga tawan nga napalabas, sipod na irugi. Dito yung love story mi kini Rafael. Agyaman naglawa na iti anos mo, nga nangibasa, kalbasan nga, ngayon kay Nornus, kat sabi ko matadamat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiripada kanimngeg, kan nagbuya. More power to your program, anong. Tuwing nardagyaman ng pagaya mo, gasat. Thank you, ken kagasat, nakagasgasat ka para kini Rafi, talaga nagasat ka, tanay ibasa na iti surat mo.